اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و رحیمنا و محبوبنا و مرغوبنا و مطلوبنا و مأوانا و ملاذنا و نور اجسادنا و نور ارواحنا و نور قبورنا و نور حشرنا ونور دیننا ونور دنیانا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا محمد و آلہ و صحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث و اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت بھٹائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جزات بابرکات ارشاد ہو فرمائے تمارک مٹر سندھو میں اوندا ہی میں سوجھرو حشر ویل حساب میں چھڑے نویں دو میں شل سارے صدقندو میں کوئی ہارل کے چدھڑی نہایت واجب الاحترام برادران اسلام رات جو ٹائم تقریباً 12:45 تھیا ہے نا تقریباً ایک تھیڑا وارو 3 بجے تائیں تقریر کندس چاہے کو وہے کائے نوے باقے کا جی کاڑی کانے اعلاز کہے کہ کون قدا سے بس ہاں آیت مبارک جو ترجمہ بدھو پو لٹھ پاٹھو وچ میں تھیندو ہلندو اللہ تبارک و تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا قل مجا محبت تو فرمائے اللہ تعالیٰ پاجے سونے محبوب کے فرمائے تو حسن حسین جا نانا خاتون جنت جا بابا تو فرمائے چاہ فرمائے تا انما ان بشر مثلکم ظاہری بشری صورت میں تمہا جہرو آیا یوحا الیہ مجھے طرف وہی اندوا تا انما الہکم الہ واحد تمہا جو معبود ہکڑو ہی معبودا فمن کان یرجو لقاء ربہ پوئے
جے کے پانجے رب سا ملن جی امید ہوجے تو فلیعمل عملا صالحا انہی کے گھرجے تو چنگا کم کرے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا پانجے رب جے بندگی میں بے کہیں کے بھی شریک ڈاڈے ہاں تک گال آئے ہو نا شاباس ہے آیت مبارک جو ترجمہ شریف جاگو دا وہاں پہ لیجی اکل جی اگر میں گال بدایا جے جاگا دا ہوں دا جا کنڈ پاسے میں بیٹھا ہوں دا چھاچ ودا یار آیت پڑی تھی اسا واری اسا جو مولوی آجا ارے یہ اکل دا وہاں پہ لیجو ارے تواجی چاجی آیت ہے قرآن رب جو ٹھیک ہو گیا ہو جاتا ہے اللہ جا قرآن جو تجھے پاپے ڈالے جی آیت ہے تو انداز میں سنی یہ آیت نہ پڑھا دانے جدے بدھے لقد جاکم من اللہ نور لقد جاکم رسول من انفسکم سائیں کلو انما انا بشر مثلکم پڑھا دا گال ظاہر تھی پودر نا لوسی جا پٹر سبحان اللہ شاہواز آیت مبارک جو ترجمہ بدھوا نا وری ملاحظہ فرمائیو اگلو تو نیٹر میں ہو جاگیا ہانے آئے اللہ تعالیٰ تو فرماز مجامہ و تو فرمائے چھا فرمائے ظاہری بشری صورت میں تمہاں جہڑو آیا مجھے طرف وہی اندوا تمہاں جو معبود ہی کوئی معبود آ وہ جے کے پاجے رب سا ملن جی امید ہوجے تو انہی کے گھرجے تو وہ چنگا کم کرے عمل صالحہ کرے اے پاجے رب جے بندگی میں بے کے شریک نہ کرے آیت مبارک جو شان نزول بدو بنی جان جے سردار جے دربار میں اٹھو آئو اٹھ ڈٹھو دو نا تمہاں تا چوت آئو ایو پام پاک ہو واد بے کلا وہاں پہ لکھو بڑو کلی نہیں اٹھا کھیا جیڑی ملے جو حسن حسین جے نانے جے دربار میں آئیو تو رحمت وارے رسول کے جے سجدو کئی ہانے گھڑی کھن تا تسبیح رکھو سجل تھے کھو پٹھی کرے آنگل میں سور نہ پیو دوائیاں اللہ خوش رکھے دے حسن حسین جے نانے کیا جے اٹھ سجدو کئیو چھا کئی سجدو سائیں ارے اصحابی دینیا گالے جلائے بیا مردہ ہاتھ کاتوں کو بلو ملے کو موقعوں ملے جیڑی ملے جو اصحاب نے سگورے نے ڈٹو دا یار اٹھو آئے پر رحمت والے محبوب کے جے سجدو کیوں دیں ایک بے کے صدقنا لگا ابو بکر ہدیہ عمر سائیں ہدیہ حضرت بلال ہدیہ ہونے تا رسول چاہی چاہے چاہی یار اٹھو آئے واجے محبوبہ کے سجدوں کیوں دائی ہانے واہ جو اسا کے بھی سون حریموں کیوں ملو واہ عرض کرنا جو حلو تکر جی محبوبہ بٹا حلوں تا سائی جے اٹھ کے حق وا سجدے کرنا جو تو وہ اسا کے بھی حق وا سجدے جے کرنا جو اجازت دیو تا سا سجدوں کیا ہوں بس ہیڈو اصحاب نے سگورن جو یہ صلاح کرے اٹھڑ اللہ تعالیٰ جبری لگے فرمائے دا یہ قرآن جی آیت کھڑ اصحابی پو پہنچ لگا میں تو پہنچ جب اس ونی مجھا محبوب آجزی کر انکساری کر تواضع کر پانا کے سجدو نہ کرائے جائے جے تو پانا کے سجدو کرائیو تو پما رب کے سجدو کے رکندو اے اصحابی جیڑی ملے تو کھوچے اجازت گرند تو چوے تما ظاہری بشری صورت میں تما جڑو آیا ماں کے سجدو نہ کیو سجدے جو حقدار رب العالمین جے کرے بے کے سجدو جائز ہو جیا تے زال کے حکم کے ہاتھ مرس کے سجدو کر اولاد کے چما ہاتھ پی ماں کے سجدو کر گال بھی آئے مہار بھی آئے سمجھو والا ہے نا اور بے نمبر دے دیکھا رہے تو خدا کرے جو آتما پانجے رسول کے تمہا جڑو بشر کرے موکلیو آئیو لکار قرآن میں قل اللہ تعالیٰ تو نبی کے جب ہے تو چاہو مجھا محبت تو چاہو تو فرمائے کہتے خدا یہ قرآن میں جو آتما رسول کے تمہا جڑو بشر کرے تمہارے موکلیو بے وقوفہ ہاں جے
کرے خدا فرمایا وا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا وا تو تحقیق آیو توا جے طرف دے ما رب جے طرف کا نور مدینے وارو سائیں سبحان اللہ یہ آئے یا ما غلط ہو گیا حکایت یا بی آیت وری 15 سی بارے ما کرنا ہے نا جاتے ویدا ہے او یہ آیت لکھی موکلیندا تے مولوی صاحب ہن جو ترجمہ تو کرے بدھائے کیڑی آیت جو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا سجی سندھ میں تو ہلن وارو ماں بھی آیا نا کدے ایو نے لکھی موکلوں تو ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کجی تمانا بدھا کدے وہاں بنی آیت اساڈے نے لکھی تو فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك جو ترجمہ کرے بدھا یہ قرآن جو آیت نہ ہے کدے یہ لکھی موکلوں تو دہنے جو ترجمہ کرے مولوی صاحب قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا وینداؤں نے ادھ کلاکو صبح تائیں ہتے اذان چئی پو نماز پڑھو ہٹڑے پو ونجو گھرن دے حافظ نے دوست ہے نا غلامی جو ہے نا جی نا دجا تو حافظ منظور کو تو بھئی رمضان میں کدے ختم پڑھایا چ پویو چک کڑے تو بھئی باقی 12 بجے اللہ تعالیٰ تو فرمایا تو قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا بھرے تو نہ تقریر یا سب بھر جو جس جائے تو زبان جے لالو رو کو وہاں بچے بجی نہ بجلتا تھا دستگیر جا بری دے رہے ہو وعدہ تو کرے اللہ تعالیٰ تو پاجے سنے سردار کے فرما تو مجھا محمد تو فرمائے کل جی مانا تو فرمائے سبحان ربی پاکا یا مجھے رب جے ذات بابرکات جی هل كنت الا بشر رسولا ما کیر آیا مگر بشر اللہ جو موکلل ما کیر آیا مگر بشر اللہ جو موکلل یہ رسول کیوں نائے بشر جو لفظ نائے بشر جو لفظ نائے لکھے اللہ وہ اسا نبی پاک جے بشریت جو کدے انکار کیو جو تو بوتھ تو بیلو کریں اسا نبی پاک جے بشریت جو انکار کیو جا ہاں اندھا جو آئے ہو تو بہت دھے جا جو روڑ اکھل جو دیا نانی نبی جے ذات بابرکات جے بشریت حقا سنت جماعت کے انکار کے سوچے وے دسا نبی پاک جے بشریت جا کہل نہ ہو مگر جی تو حضور جی بشریت منی دو تی اسا نہ منی دا ہو جی اسا حضور جی بشریت منی دا ہو تو نہ منی دو ایو فرق وا تو چوا دو اسا جہڑو بشروا اسا جہڑو بشرا دستگیر جا مرید چوا دا ہے افضل البشرا سید البشرا بے مثل بشرا تجھے بشریت میں حضور جے بشریت میں زمین آسمان جو فرق گھٹا ہو فرق ایا وڈو آ یہ آئے یا نہ ہے تو جی اساجی بشریت لالو راو کجے روڈ صاحب داد تو السلام علیکم کون تو چوے مولا تو بنے ہلے کھڑی دا بوت کن او مدینے سرکار جی بشریت پاڑ رستو وٹھی لندا ول جھکی محمد کے سجدہ کندا رستو وٹھی حسن حسین جا نانا ہلندا جبل نبی پاک جے متھو درود و سلام پڑھندا آہے فرق یا نہ ہے ہاں تو جی اساجی بشریت کیڑی آ کیڑی آ مولوی آئے ہو واسطہ کہو ہتن کے چنگوری نے بھاکر پات میں پیرے پیو پر جے ہتے 5 دوست بیٹھا ہے نا ہتے ہی مایا تھکا کھنی پھٹی کا دے دے کھنی بوتھ کنے مولوی دیا گل آئے ہو یہ ہے نا ریل گاڑی میں دا چلو تے لکھو بعد تھوکیے مت لکھ لوں تو ہتے تھکا نہ پھٹی کو گھارو نہ پھٹی کو جراسی بہت تھندا بیماری پھیل بھی یہ تجھی بشریتا مجھی بشریتا مگر مدینے والے جی ہوا بشریتا جو تھک مبارک علی جی اکھن تے رکھن تے خوش تھی ونجن ابو بکر جی زہر تے رکھے تے زہر ختم کرے چلے
مدینے پاک جا کارے کوہ میں پوے تو مٹھو بنائے چلے جے جابر جے تھولے تام میں پوے تو 1000 صحابی کھائی ڈھو کرے وجن مانی اوترے جی اوتری پئی ہوجے گل ہے نہیں کو صحابہ کی بات کہوں کرو یہ آئے یا نہ ہے حضرت قتادہ جی جنگ میں اکھ نکلی پوے پار لب مبارک لگی ہی کرے تو ہن اکھ کو زور ہوا اکھ بن جی ونے ارے کہے تو جی بشریت کہے حضور جی ذات بابر کا جی بشریت اللہ اکبر حضور جی ذات بابر کا جی ہوا بشریت جو پانا بیت الخلا دے ویندا تو تے مشک جی خوشبو دی آہے یا نہ ہے گل ہے تو صحیح نا آہے اور ہن مولا جی بشریت دانے کرن جو مانیو غیرات جو پھوسو بنی تو نے زالت جویس مولا کلندر کندو پھن دوئی پی پی ڈئی چھئی جلندر ڈئی چلی آہے یہ رے بشریت جو آسان کار نہ کیو ہانے قرآن میں جواب وٹھو اللہ تعالیٰ تو جویز بد مجھا محبت تو فرمائے پاکا یا مجھے رب جے ذات جی پاکا ہی کہہ جیا ماں کے روایا مگر بشر اللہ جو موکلل اگتے قرآن پڑھ جی اگتا آگے مولی صاحب شفیق احمد بدھا لا تقرب الصلاۃ نماز جے ویجو نہ ونجو اگتے پڑھو وان ماں اگتے چھا جلائے پڑھا اگتے بھی تو پڑھو نا یہ جواب سدھی کرے دینا آیت جے ہانے 1 بجے اتھارے تھی تا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا کو وہ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ترجمہ بدو وما منع الناس ان يؤمنوا وما منع الناس ان يؤمنوا کیڑی گال مانن کے منو کئی ایمان آن رکھا کیڑی گال منو کئی مانن کے ایمان آن رکھا اذ جاءهم الهدى جڑے انہوں وٹ ہدایت آئی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا مگر ہن کال ہے جو چون لگا تچھا اللہ بشر کے رسول بنائے موکلیو چون لگا تچھا اللہ بشر کے رسول بنائے موکلیو کہیں چاہیو مکے جے کافرن چاہیو بس مکے جے کافرن جو چون ہانے بری اللہ تو نبی کے چاہیو تو ہی چون کلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا شاباس یہ کرے سمجھو جن جلسو ہانے شروع تھے ہوا ٹائم تھو ہن مل 1 بجو مگر یہ سمجھتا ہانے 10 وگا ہے ہانے جلسو شروع ہوا گھر نے پاجنے کے پودے کرے چلیو بس مکے جے کافرن جو چون تچھا اللہ جی ذات بشر کے رسول بنائے موکلیو اللہ تعالیٰ تو فرمائے بد مجھا محبہانے تو فرمائیں چلیں تو کلو کان فی الارض کلو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو فرمائے تو جے کرے زمین تے ملائکہ حجنہا یہ کرے زمین تے ملائکہ حجنہا آرام سا ہلندن تا اسا انہوں نے رسول بھی ملائکہ موکلیو تے جڑو دیسا تیڑو ویس پائے مدینے جو تاجدار ماں تمہارے موکلیو یہ ملائکہ مکے جے کافرن چو تو اللہ جی ذات بابرکات بشر کے رسول بلائے کرے موکلیو انہی جو اتے جواب انیا آیت قرآن پاک جو ارنہ پڑھندم جے میں ہی واضح سجھ وانگرو گال کرے دیندو سام جو دستگیر جا مرید جے کے منجھ میں ہوجن تو اوہ کند متے کرے اللہ
آرام سا ویہو ٻڌو پانجا بि ॿुधो परावा ॿुधो सजण ॿुधो दुश्मन ॿुधो क़ुरान साख ते ॻाल्हि त दिलि आज़ारी कंहिंजी कान थींदी बाक़ी जेको क़ुरान जो मुनकिर थींदो क़ुरान खे न मञींदो त मां मुला छा कंदोमांसि क़ुरान ई पुॼंदुसि खोड़ अथसि ख़ुदा जी ज़ात बाबरकात 18,000 मखलूक पैदा कई आहे घणी आराम सां वियो वरी जवाब ॾियो अल्लाह ताला घणी मखलूक पैदा कई आहे 18,000 इन 18,000 मखलूक में जेको नबीअ खे पहिरियों बशर चयो हो न उहो शैतान हो उहो केरु हो 84 पारे हिजर सूरत में आयतूं पढ़ंदो थो वञा हाफ़िज़ मंज़ूर साईं ॿुधाईंदो वेंदो ॿेड़ी वहाबनी जी मां थो बोड़ियां शाबाश अल्लाह ताला तो फरमाए थो इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरा इन्नी ख़ालिक़ुम बशरा इन्नी खालिकुम बशरा मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून हेरे मथे त 50 हाफ़िज़ वेठा न पर हाफ़िज़ हिते जमात में भी खोड़े वेठा हूंदा ॿुधो अल्लाह जी ज़ात बाबरकात फरमा पंहिंजे सोने सरदार खे खातून जन्नत जे बाबे खे त मुंहिंजा महबूब उहो वक़्तु याद कर उहो वक़्तु जड़े तुझे पालनहार मलाइकन के फरमायो तो मुझे तस्बीह तहलील जे करण वाला फरिश्तो मलाइको सुभान अल्लाह मां बशर थो बनाया छा थो बनाया ॾाढा ॻाल्हायो क़ुरान में अहिड़े अथव छा थो ख़ुदा चवे त मां छा थो बनाया खड़कंदड़ मिटीअ मां जेका ॻोहियल मिटी उन्हीअ मां थो मां बशर बनाया मलाइकन अर्ज़ कयो त साईं तू मालिक आहे ख़ालिक आहे तू कंहिंजे सलाह मशवरे जो मोहताज न आहे जे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे त मां बशर बनाया त भली बनाए अल्लाह ताला तो फरमाए हा पुछण जो सबब इहो आहे त जेॾी महिल इहो मां बशर ठाहे तयार कया फैज़ा सवैतुहु वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन जेड़ी महिल मां उन्हीअ खे दुरुस्त कया ठाहे तयार कया बशर खे कंहिंखे उन्हीअ में पंहिंजो भलारो मुक़दस रूह मां फूकिया त पोइ तव्हां सभु सजदे में किरी पइजो सब सजदे में किरी पइजो बशर उठाई हो केरु उठाई हो आदम अलैहिस्सलाम बशर उठाई जेड़ी महिल जो तयार थियो तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन सभनी मलाइकन मिलनी सजदो कयो गॾिजी सब मलाइक सजदे में किरी पिया पर इल्ला इब्लीस अबा अयकून मअसाजिदीन सवाए इब्लीस जे सवाए ॾाढा ॻाल्हायो इब्लीस जे इनकार कयई सजदे करण वारनि मां न थियो त हाणे अल्लाह तो चवेसि पियो त या इब्लीस मालक अल्लाह तकून मअसाजिदीन अरे तो के छा थियो जो तू सजदे करण वारनि मां न थिए वाह वाह तो सजदो छो न कयो अल्लाह साईं के जवाब तो जे पियो काल लम अकुल असजुद लिबशरिन आयो त निंड में अजायो तो मां पंहिंजा मज़मून ख़राब कया विञाया वेठो पर छा कया तव्हांखे ये सब उस्ताद मंजूर साईं हर अल्लाह साईं के तो जवाब हुजे त काल लम अकुल असजुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून अल्लाह साईं मांखे इहो नथो जुगाए जो मां अहिड़े बशर खे सजदो कया जंहिंखे खड़कंदड़ ॻोहियल गंदीअ मिटीअ मां बणायो अथई सम्झो त अल्लाह साईं जल शानो इहे न चुस तड़े ख्याल सां ॻाल्हाए इहे ईअं भुल में त लफ़्ज़ नथो चवे
بس موجا مولا یو ماں کے نتھو چکا جو مالے بشر کے سجدو کیا جے کے تو مٹی میں پیدا کیوں خدا جے ذات جو قسمہ بس ہن جو یہ چور اللہ تعالیٰ تو علیہ جواب جیس میں فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین. سبحان اللہ. بیشتما نکر تڑلا مردودا قیامت جے دین تے تجھے متھوں لعنتا نکر. کہاری رب جو حکم اڑے نثار خان جو ایکڑو نوکر ہوجے تے بنگلے تے بیٹھل نثار خان تو چوے تے نکری ونی بنگلے موں طاقت ہی کانے سکا تے نے چدو بھوتارا چھو تو یہ چوے پیو وہ جے نثار خان کے نوکر نہ تو چئی سکے تے ہے چار پتہ گلائے پر ایڈو تے ذلیل ظالم جو اللہ سے کے چئی تے سائیں حاضر ما نکرا تو بیشتم ونیا تو تڑل بھی تس مردود بھی تس ٹھیک ہے لعنتی بھی کئی پر ہکڑو مجھو ارزا یا مکہ گال سمجھا ہے خدا جست چاہو چاہتے ہی ہوگا تو جو انصافہ موجا مولا جو تم پان چویں تما بشر تو پیدا کیا جے ماں تو بشر چما تما کے لعنتی کرے تو بیشتموں کڑیں تو لوگ گل ہے تو صحیح نہیں مار دو بشر نہ جو آگے میں تو پال چاہے ہوا تو ماں بشر تو پیدا کیا ماں تو جی سنت تو پوری کیا تو بھی بشر چاہو ماں بھی بشر چاہو یہ فیصلو کیا جو تو چوے تو ماں بشر تو بنایا ماں تو بشر چواس تما کے لعنتی کرے تو جنت مو کڈے یہ گال ماں کے سمجھا ماں ٹرپل بدھی رکھیا ماں وجہ تو پر گال سمجھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں سمجھائے دو بے پرواہ رب فرمائے کہ میں یہ جواب دے تو تم خالق ہے یا مخلوق ہیں حقو بکو تھیو چیسے مام آیا تو مخلوق وہ خدا فرمائے تو وہ مخلوق ہماری گال کر تو جو انیا بھی بڑا عہدہ انعام کرامت ہو جائے پیو جو مجھے سنت پوری کہی تھی مگر باہر جی پیو کہ انہی کے بشر چاہیے جہ جے پیشانی مبارک میں رحمت للعالمین جو نور مبارک جلوہ گر ہو انہی کے بشر چاہیے تو جنت ماں تڑجی ویو مردود تھو لعنتی بن جی ویو جے کو خود محمد جے ذات کے پان جڑو بشر چمندو تو وہ لعنتی کیا نہ ہوندو وہ بیشت میں کیا ویندو نہ گالائیں دو تو دستگیر جا مرید تنہا بھی نہ ہو چاہے وہ یہ آہے یا نہ ہے جگو آدم علیہ السلام کے درگو بشر چوے تو جنت ما تڑجی مردود لعنتی تھی تو ونیا جے کو رسولن جے سردار کے پانا جڑو بشر چمندو سوڑے لعنتی کیا نہ ہوندو تو اچھو ساڑا گالا ہے نا کہتے خدا جی ذات جو آدم رسول کے تمہا جڑو بشر تمہا دے کرے موکلو دے کار قرآن میں تو حضور جی حقیقت کے سمجھو ہی کونے کو انہی کا بعد میں وریو شیطان جڑی ملے جو تڑجی آئے لالتی ہو ٹپڑ کڑی آئے تو انہی پانی جماعت ڈٹھائی ہوں دی گل آئے دادا شاباس اچھے جڑی ملے جو یو وری اللہ جا نبی سگورا آیا دا وری کافرن سامنی کلہو کلہ میں ملائے بیٹھو تو نبی سگورا دا وارے بوارے اندہ آیا نا دنیا جے تختے تھے اللہ جے تبلیغ جے واسطے مسلمانن کے کرنے جے واسطے جنتی بنانے جے واسطے انہی کا بعد میں ہارے ذکر تو قرآن پاک جے اندر کے حضرت نوح علیہ السلام جو جیڑی ملے دنیا جے تختے تھی آئے تبلیغ کرنے جے واسطے کافرن کے چیزیں گال بدو سجے چنگ کے جھائی لادا پوجو ورن کے سجدہ دا کیوں ارے آتن جا بت اٹھائے کرے انہیں جانو کریا پہ آؤ یہ سب گالیوں غلط ہیں ما اللہ جے طرف نو توالے نبی تھی آئے ویا مجھے متوں کلموں پڑھو دمار اٹھلو رب پر جائے جاؤ رب جے ذات کے سجدہ کہو جے اکیوں ڈسنے واری ڈینی تو زبان بولنے واری ڈینی تھا بس خدا جے نبی نوح علیہ السلام جی تبلیغ کرن ہانے جے کے کافر وڈا وڈا نواب ہاں سردار ہاں قوم جا اوہ جے کے نبی کے جواب تھا جن اللہ سے ایسا کو قرآن میں بدھائے تھے گال آئے تو صحیح سبحان اللہ تم جے نبی کے کافر چھاپا چون پڑھوں قرآن فقال الملأ الذين كفروا من قومه
ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. واہ صحیح واہ. نوح علیہ السلام جے قوم جا جے سردار رہا کف رہا مجھو پوریو ونیا جو نہ مہربانی کجو پورو پورو ذہن ہیڈے کرے وے توجہ تا آئے پر ادا اے تہا کے چودا سے سچ دا ویندو کاوڑی جی نہیں کیسے ٹو گانے جو تو اچن تا اوے توجہ سا بدھن تو ما پوجے رب جو قرآن نہ بدھن دے تو فیصلو تو کجا ماں کیڑو پٹ پارا تا جام لائیو نالے بس یہ ہی کافی سمجھائی جے واسطے. نوح علیہ السلام جے قوم جا جے کے کافر رہا چھاتا چون پیا نوح علیہ السلام کے ما نراک الا بشرا مثلنا ما نراک الا بشرا مثلنا نتھا ڏسوں اسا تو کے مگر پاڻ جهڙو بشر سائیں الائے کاڏے ہو سائیں ہاں نوح علیہ السلام تو کہ اسا پاڻ جهڙو بشر تھا ڏسوں ما نراک الا بشرا مثلنا هڏے موڈے ڏسو ما نراک الا بشرا مثلنا نوح علیہ السلام تو کہ اسا ت پاڻ جهڙو بشر تھا ڏسوں وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي ہے جے تجا مرید تھان تجو کلمو تا پڑھن خبر تھی تے یہ کیرن ہے تے اسا میں ذلیل یہ تا آہن وما نرى لكم علينا من فضل اسا کو ودیک تجی فضیلت عزت نہ ہے وڈیرا اسایو خان صاحب اسایو قوم جا لٹ سردار اسایو اسا کو ودیک تواجی فضیلت نہ ہے ٹرے بل نظنکم کاذبین. نوح علیہ السلام کے چمن لگا دا سا تو کہ کوڑو تھا سمجھوں گنیوں گالیوں تو کہ کوڑو تھا سمجھوں جے کہ کلموں پڑھی تجھے متھوں ایمان آنے تو وہ ذلیل ہیں اسا کو ودیک تجی فضیلت عزت نہ ہے تو کہ اسا پاڻ جهڙو بشر تھا ڏسوں. چار چيوں وری پانجے قوم کے گھرایوں پانجے ریت کے گھرایوں پانجے راج کے گھرایوں ہیڑے اچو آیا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين. سبحان اللہ. نوح علیہ السلام جے قوم جا کافر سردار چون لگا پانجے راج جے ماڻهن کي ارے ایڈے نظر جو چاہے جد ہو رہے نہ تھا جو نوح علیہ السلام نے تبھا جہڑو تو بشروا تبھا جہڑو تو بشروا یرید ہے ارادو تو کرے ہے رگو یا گال تو گھرے تا ان یتفضل علیکم تبھا جے متھوں وڈو تھے عزت وارو تھے ولو شاء اللہ ہاں جے کرے اللہ گھرے ہاں لعنزل ملائکتن ملائکن کے موکلے ہاں ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین اسا تا پاجن اجن ابن ڈاڈن کا ایہو کو نہ بدھو یو کہیں چاہو بھلا ہکڑی سولڑی گال پوچھا وٹ سان جواب ڈئی سگو تھا ایو عمل یا عقیدو آ ہری واہ جوانا واہ شاباس ایو عمل نہ ہے ایو چاہے ڈاڈیا گل آئیو عقیدو آئیو کافرن پہ چون نبی اکھے تو اسا جہڑو بشروا قوم کے سڈو کرے جدو ہونے دانے تو دے تبھا جہڑو تو بشروا تبھا جہڑو تو بشروا او انہی جہڑے جے لفظ تے جہڑو آ جہڑے جے لفظ تے جہڑو آ اے تبھا جہڑو بشروا
हे इरादो तो करे त हिननि जे मथो इज्जत वारो मां थिया, वॾो मां थिया, हिननि जे मथो फज़ीलत वारो मां थिया। खुदा घुरे आ त मलाइकनि खे नाज़िल करे हा। असां पंहिंजे अब्बल ॾाॾनि खां इहा ॻाल्हि ॿुधी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सही काॾे न न ॿुधी त वरी पाण कार में चढ़ियो वञे, मां हिते पियो थिया खावां। अल्लाह ख़ुशि रखंदव। साईं 1 बजे खां पोइ वाइज़ करणो, जेकॾहिं न मां बि ईअं थधड़ो थी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम ईअं चवां त पोइ त मूंखे त मारे पिटियो तव्हां। क़ुरान पुॼई दुआ घुर त वञूं। अरे अॼो कनि माण्हुनि खे तकीर वाइज़ में सेटिस्फाई करणु ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे। शैतानी कमनि ते माण्हू सॼी सॼी राति जागंदो आहे, रहमत जे ॻाल्हियुनि ते माण्हुनि खे बरो थो चढ़े। अदा असां रे माण्हुनि जा धंधा रहियूं, भोरनि जा धंधा न आहियूं। जॾहिं ज़ोर ॾियणो पवंदो पंहिंजे तबियत ते, तव्हांखे चुस्त करणो पवंदो, तव्हांखे ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं पवंदियूं, तव्हांजी निंड फिटाइणी पवंदी, तॾहिं त तव्हां पंज ॻाल्हियूं असांजूं ॿुधंदव न। न त हाणे इहो बि असां मुक़रर जो हिकिड़ो अंदाज़ ॾिठी न, तव्हां सभु चुस्त थी वियो न। ॿियो को साईं दुर्मल दामा जो को सहारो कोन्हे को, हे वञी हा जगड़ू साहे अचे हा, या चांहि जो टुकड़ो पी अचे हा, या पेशाब पेशाब करे अचे हा, पर हाणे विहारियो मांस फाथो त मां बि आहियां अचनि, गॾु त मरूं। बस हिन जो नबीअ खे पाण जहिड़ो बशर चवणु। ऐं मूंखे दुआ इहा कजो त मां इन तकरीर जे मौज़ूअ ते हिकिड़ी अहिड़ी त प्यारी नात तव्हां वटि आंदी आहे, पर पढ़ंदुसि पछाड़ी आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे तबियत मूंसां साथ ॾिनो त मूंखे इहो बगदाद शरीफ़ ॾे उतर ॾे त मूं उअं ई कयूं वेठो आहियां। जेकॾहिं मां उहा नात तोखे पढ़ी ॿुधाई ऐं मुंहिंजी आवाज़ मूंसां साथ ॾिनो ऐं मुंहिंजी तबियत खुली पई न, जेकॾहिं शमन नूर जहान जलाल न विसरी वञे त मां दस्तगीर जो मुरीद ई न आहियां। बस अल्लाह ख़ुशि रखेव। बस हिननि जो नबीअ खे पाण जहिड़ो बशर चवणु। ओ ये शैतान वारा ट्रपड़ वरी काफ़रनि कया। शैतान जा ट्रपड़ कंहिं संभालिया? ॾाढा ॻाल्हाए काफ़रनि संभालिया। हुते हो लानती थी वियो, मरदूद बणिजी वियो, बेशतका तड़िजी वियो। हेॾो वरी जो काफ़रनि नबीअनि खे पाण जहिड़ो बशर चवणु शुरू कयो त उन्हनि खे इनाम कहिड़ो मिलियो? सॼे जहान खे ख़बर आहे, हेठों भी पानी, मथों भी पानी, हेठों भी तनूर फाटो। खबर तॾहिं पई त इहे सभु गरक थी लुड़िया हलिया विया। रब कहार हिननि खे बर्बाद तबाह करे छॾियो। मुंहिंजा मौला हिननि खे छो मारी? अल्लाह ताला तो फरमाए त इन्हीअ जे करे मारियो मान जो मुंहिंजे नबीअ खे पाण जहिड़ो बशर पिया चवनि। इहा अञा तोखे ॻाल्हि सम्झ में न ईंदी। अञा हीअं लुॾंदे लुॾंदे अञा त काथे भेड़िया अॻिते त हल। इहो कीअं थो चवे त नबीअ खे पाण जहिड़ो बशर चयो त अलाह मारे छॾियुनि? ॿुधाईंदुसि अॻिते हली। इंतजार कर, जो मज़ा इंतजार में देखा न कभी वसले यार में देखा। तकड़ करे छो ॿुधायां? उन अॻा बाद में अल्लाह जो नबी सगुरो आयो हूद अलैहिस्सलाम। कहिड़ो नबी? उन जे क़ौम जो नालो आहे आद क़ौम। नालो गठो तव्हां बि। मां न ॻाल्हाईंदो त मां वाइदो न कंदो सारो ठीकु असां ते न आहे। जहिड़ो तव्हां भतु खाधो तहिड़ो मां बि खाधो आहे। उन जे क़ौम जो नालो छा हो? आद क़ौम। जेॾी महिल अल्लाह जो नबी सगुरो आयो अचे क़ौम खे हिदायत जे तरफ़ ॾे सॼई, अल्लाह जे आॾो झुकाइण जी कोशिशि कयई। मुंहिंजे मथां कलमो पढ़ो, मूंखे अल्लाह साईं तव्हां ॾे नबी करे मोकिलियो आहे। मां पंहिंजे ॾेखाव जे वास्ते न, पंहिंजे वाहवा कराइण जे वास्ते न, अरे तव्हांजे चङाई भलाईअ में आयो आहियां। वारो कयो हेड़ो वरी सोनहरी मोकिलियो, हथ न ईंदो। नबी सगोरे जी तबलीग करण हाणे काफ़र जवाब था ॾियनि। अल्लाह तो क़ुरान में असांखे ॿुधाए तॾहिं पढ़ो। वाइदो कया मां उन लॻे तोखे। अरे खणो तो इहो कूलर न अचे कोई हेॾे पाणी पीअण जे लाइ। बस करे वियो।
جواب تھا جن نبی کے بابا ماں آیا مستانو فقیر وہ ہارے ماں جو یو گالانو بڑے 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 بکری باقی نہ گھرے آگے جاگتے ہارے کافر جواب تھا جن نبی کے کیلے نبی کے بھلا حود علیہ السلام کے تو دے نالے بھائیا کیلے نبی کے حود علیہ السلام کے پڑھو قرآن ہارے آیتوں جڑی بل پڑھی دنگ کیا تو حافظ منظور ماں کے بدھائے تو ماں کاتھوں پڑھی آئی آیت سبحان اللہ چوتھا تا سائیں بس لٹھ سردار حافظن جو او سائیں باہ جو قرآن پکو تا ڈسا ماں کے بدھائے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون سبحان اللہ الحسی بارو قرآن پاک جو سورت مومنون پھر پوت کرے بے ادب جی جایا تھائی بے وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة حود علیہ السلام جے قوم جا کافر سردار چون لگا نبی سگورے گال بدھائن بدھو چین دیہارن جی زندگی تھو مرندو قبر میں پاندو قبرن کھو اتھندو جہنم جے متھا پل خدا رکھرائیں دو اوٹ پپندو وری میزان تے ہلندو بہشت تو جنت تو دوزخ تو عمل ترندو ہے وری بدھی کرے کذبوا بلقاء الآخرة اللہ تعالیٰ تو فرمائے پہ قیامت کے کوڑو سمجھوں جھٹ لایوں نبی کے پیدل چھاجی قیامت چھاجی قیامت چھاجی جنت چھاجی دوزخ چھاجی میزان چھاجی دوزخ چھاجی پل سراتا نہ منی دا سے اللہ تعالیٰ تو فرمایا پہ پہلو تو قیامت کے کوڑو سمجھن پیا ایک گلایو وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ تو فرمایا پہ ظاہری زندگی میں وڈو آرام ڈنو ہویو سین دولت مند ہا مالدار ہا آسودہ ہا ما هذا الا بشر مثلكم حود علیہ السلام تو تا اسا جہڑو بشروا ٹرے پاجی قوم کے چون لگا دا یاکل مما تاکلون جہنو تبھا تھا کا انہیں منجھا تو کھائے چار ویشرب مما تشربون جہنو تبھا تھا پیو انہیں منجھا تو پیے پنج وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ جے کدے تما پان جہڑے بشر جی غلامی قبولی جے کدے تما پان جہڑے بشر جی اطاعت کئی فرمان برداری کئی انکم اذا لخاسرون تما نقصان وارا تھیندو ست یہ ست گالیوں کہیں چاہیوں کافر چاہیوں نبی کے اج بھی جے کو وعدن میں چوے تو نبی سیاں ساماگرو کھائیں دو ہو نبی سیاں ساماگرو پیاں دو ہو قرآن جے مطلب فیصلو وات یہ کافرن جو عقیدو وا مسلمان جو عقیدو نہیں قرآن تو پڑھیں تو قرآن تو پڑھیں ساماگرو کھائیں دو ہو ساماگرو پیاں دو ہو قیامت کے کوڑو کہو بن گالن کے چھڑے دیو چون لگا دا تو اسا جڑو بشر وا قوم کے پیا چون تو پان جڑے بشر جی اطاعت غلامی کندو اتباع کندو نقصان وارا تھیندو بس ہنن جو ایے چون ہانے انہی قوم کے وری جکو اللہ انعام تو جے او قرآن میں بدھو فیصلو تمہاں تے آ پڑھو اللہ تعالیٰ تو فرما بدا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا عاد قوم کے ہلاک کیو سے ماریو سے تباہ کیو سے چاسا بریہن سرسرن آتیتن سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام جماعت یکو بیٹھیا اللہ اللہ واہ جو اللہ ہمارا جو عشق تھا یار مجھا مولا آدھ قوم کے تو ماریو کیڑے عذاب سا ماریو نہیں
اللہ تعالیٰ تو فرمائے پتہ زبردست سخت گرج وارو طوفان لاتم طوفان سامونڈی طوفان آیو تو ڈٹھی نہ زلزلو او دا تھوڑو گالا ہے ارے کھپی وئی جا کے سٹ بس کھپی وئی وہ یہاں کڈے سے بھی وجھیں سے کہا نہیں جے کا جلسے وارا ڈیندس اوا بریندو نا بیو بیچارو کاڈا ہوانے اڑے ماجو پوریو ہی ویو ہلیو اڑے رتا داہی کے سیٹ جے ڈسن اڑے بن کے میٹ مکھے بھر پھر آئے سکتے بس بس آنے جو جو کو نصیب بس جے کے ملیو وہ ٹھیک ہے بس آنے چونگو یا چھڑی جائے پو تو نات بھر جائے ماجی قرآن جی تو کے ضرورت نہ ہے نہ بابا حضور جو ناتی وسا چھوڑ ڈرائیں وسا مانو چمدا تے وری اسا جو ناتی ڈرائیں وری پانچی تقریر پڑھائیں ہاں ٹھیک ہے بس تو کہ اسا نے بھرنے جی ضرورت کا نہیں رگو روشنائی کپے اسا کے تو اسا نی گال کے سمجھو ہی کون اے شاباش چوا تو سائیں نے سار کے تے بے دفعے ہتڑے بھی ہکڑو پولو ہنایا جائے تے سوں تے سائیں جماعت او ہو نڈی ہکڑی ہتڑی راڈ تھی دی ڈاڈوڑی میں شاہ سر چلائٹ یا ہکڑے تے ہن چو سچ سر چلائٹ اللہ خوش رکھندو گال جاتے ماں یاد ہوا تھا ذہن میں رکھو مکھو تو یاد جا رہے ہو بس مجھا مولا نے قوم کے چھاسا ماری اللہ تعالیٰ تو فرمایا بد تیز تھدی حوالاتم ایڑی حوالاتم سخت طوفان اچے ہنن کے تھد ورتو پتھرن کے باہوں ڈئی پان سیکنے لگا تھد نہ پئی لہے کمبل ویڑے ہوں تھد نہ پئی لہے جبلن جے غارن میں ونی لکیا تھد نہ پئی لہے کا کوٹیا جی تھد نہ کالے جو کمبل ویڑے تے چڑے ونی خدا تو فرما پد مجھے قہر عذاب جی تھد تھوا پر اوا حلی کیترو ہے 2 کلاک یا 5 کلاک سامونڈی طوفان آد حشر ہی ہو ڈٹھوا خدا تو چوے تے سبع لیال و سبانیت ایام 70 راتوں 8 ڈینہ لگاتار 70 راتوں 8 ڈینہ یا لگاتار جو ہوا ہلی تے جے کو جاتے سو تاتے پر یہ مری ویا جو مانو ونی کو ڈسے تجی نا مہینن جو کو سکل پادر ڈھیرتے سکی ونی یا 8 ڈہاڑن جو کو پارو تھو وانگن بھلا مارکیٹ میں کنو تھی ونی پھسی انجے مری تباہ تھی ویا مجھا مولا جے متھو دو کہر تو چھو کيو کیڑی بے فرمانی جے کرے اللہ تعالیٰ تو فرمائے پيو ته مجھے نبی کے پان جهڙو بشر چاو شاباش انہی کا بعد میں اللہ جو نبی آئے حضرت صالح علیہ السلام انہی جے قوم جو نالو وا سمود قوم جیڑی من جو اللہ جے نبی سگورے اچے تبلیغ کئی تے کذبت وا چبی کنے کا جو ٹائم دے سا بدھائے تے وہ مکھے اللہ ہے تے یہ نہ جا کرنا سارے یہ بھی نہیں دی سمجھا میں ایک لگی چالی میں ہاں کذبت سمود بالنذر سمود قوم نبیان کے جھٹ لایو سمود قوم نبیان کے فقالو ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر ہانے تا یہ چوندے نا سنی تا یار ہی جے کہ تھوڑو ملا اسا کے چوندا ان تا تواں جاس مولوی قرآن نہ پڑھندا ان ہانے تا چوندے نہیں تا قرآن پجے و تواں کوڑا آیو چوندے نہ چوندے نے قرآن نا کذبت سمود بالنذر سمود قوم رسولن کے جھٹ لایو پو چیاؤں چھا چیاؤں کڑے اسا موت ہک بشروا ابشرم منا واحدن اسا موت ہک بشروا نتبعه الا يذل في ضلال وسعر پوپال جہڑے بشر جی اتباع کندو تو اسا تو گمراہ ہیں اسا تو دوزخی چے باسے جے پانے جڑے بشر کے منیو بس یہ چاہی کرے پو نبی کے چیوں صالح علیہ السلام کے ہی روبرو بس ڈائریکٹ آمو سامو ہے
چھا چیوس ما انت الا بشر مثلنا تو اسا جہڑو بشر وا تو اسا جہڑو بشر وا فات بآیت ان کنت من الصادقین جے کدے تو سچو وا تے اسا وٹ نشانی آن کو پاور ڈیکھار کا طاقت ڈیکھار چے بہت نبیین جے پاور طاقت جا انکاری بھی کافر ہا مسلمان نا ارے سائیں شفیق احمد جگہ تاکہ کتاب بنجا نالا بدھایا نا وہاں بنجا لکھے انہیں میں لکھو تند علی محمد جو نالو وا وہ کہیں شے جو مالک مختار نائے آئے نا تقویت الایمان میں چے بدا یہ کافرن جو عقیدہ وا صالح علیہ السلام کے جو گال بدھ آہے تو اسا جہڑو بشر پر جے پانچے دعویٰ میں سچو وا تو کو پاور ہوتی کا طاقت تھی خدا جے نبی اچو تو ماں تما کے چھو چما تما کے ہے پاور ہی طاقت تہاں جے کا چو طاقت تے دکھاریا وا ہاں ڈاڈے ہاتھ سبحان اللہ چو نا اتے ہنن جو اری ہی چھا تو چوے یار چوے تو جیکو طاقت توا چو پاور چو تو ما دکھاریا وا وہ بیٹھا پاڑ میں صلاح کرن چھا چوس کیڑو پاور طاقت گھراوس تا سان کے دکھار پو سب کن جو پانجو پانجو رایو تھیندو نا کو پہ چوے تے جو کو وڑو پیٹھو چوس انہی کے سڈو کر ہلی اچے ہیڈے ارے چپ کر چما دوست ہلیو نہیں دو ہلن جا پٹ تو ہلی دو تو منوس نہیں اللہ بہرحال کو کیا چوے ہکڑو گوڑھن میں بڑو ٹاک نہ تو حرامی ہو انہیں چو بس کیوں چپ کیوں رہے ماں تو چواس چاہ چوا دیز چاہیے ہلو تو چاہوں تا ہن جبل مو اسا کے صبح ڈاچی کڈھی دے تے کھیر پیوں مان نے چو تو واہ جی گال کی واہ واہ سائیں تاڑیوں بجی ویوں کافرن جو ہلو صالح علیہ السلام چیں جی چاہیے ابا سائیں تجھے کرے پاجے دعویٰ میں سچو واتا سا کہ صبح ڈاچی ہن جبل مو کڈھی دے تے کھیر پیوں پر رگو ڈاچی نہ ہوجے پنجو توڈو بھی ہوجے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے نبی سگورے چودا با بس بس جبل موڈا جی کڈی جاواں جی ہاں ہتھ کھائیں اللہ بس نبی جا ہتھ کھڑن جبل پھاٹو کڑکاٹ کرے ڈاچی نکتی کھڑن مو کھیر وحدو تو اچیس وری وائز کندا تھو ٹوڑو ملا صدقو وجانے پیٹ تو کیا جواندا ہے بابا جنس جمدیا ماں ملا ہے کندلو ہا جبے جائی دو ہا بے شک میں مو میں جمدی گمو مو گو جمدی کتے مو کتی جمدی گڑا مو گڑا جمدو گال ہایو بکری مو بکری جمدی پو پھرندا ہلندا حالے جی اکھوں تھیندا امروٹ اکھوں تھیندا ٹھیڑی اکھوں پھرندا ہلندا یہ چکر ڈیدا چے پو پانچ گال تے ایندا ٹھیڑی تے بابا مانو جمدو گل آیو سائیں مانو جمدو بھائی نور جمدو آجا اوئے مدینے والے سائیں جمدو حملو شیطانی دلیل عقل ہن جا سبق مانو چمدا در مولوی صاحب چوے ابا جائی بھی جنس مو جمدی ابلا مہمو کا گڈے تے کانا جمدی ہاں یار ہاں دستگیر جا مرید مری وین جو تو یہ بکواسو کندے واہ جو دھکو تس جے لگستا ہکڑو اللہ تعالی جو قانون دیا رب جی قدرت قانون خدا جو یہ بات جنس مو جنس ہی جمدی مانو جمدو جانور جمدو گو جمدی مہ مو پاڈو جمدو بکری مو کھیلو جمدو یہ خدا جی ذات جو قانون آ بیا خدا جی قدرت ڈاچی مو ڈاچی جمدی یا جبل مو ڈاچی جمدی جبل مو جو ڈاچی جائی نکتی یا ہے خدا جی ذات جی قدرت امر آمنہ جے پیٹ میں مورگ محمد نور بن جی اچے تو یہ نکلی سگے تو اچی سگے تو جن سجا پٹ جن سمو جن سجا مدی